Igihugu cy'Uburusiya kimaze kwakira abasirikare barenga ibihumbi baturutse muri Belarusiya batanzwe na Alexander Lukashenko nyuma yaho ku munsi w'ejo. Minisitiri w'umutekano muri Belarusiya yatangaje ko abasirikare ba Belarusiya batorezwaga ku bigo bitandukanye biri mu gihugu cya Belarusiya biteguye kujya guhangana n'inkozi bibi mu gihugu cya Ukraine zaje guhangana n'ibikorwa byareye bya gisirikare nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yatangije ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Bamaze gusoza amasomo bahabwaga imyitozo ya gisirikare ndetse bakaba biteguye kujya guhangana n'izo nkozi bibi bagakubita batababariye. Ibi biremezwa n'ibaruwa Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya yacishije ku rukuta rwa Twitter ishimira cyane igihugu cya Belarusiya kubwo kohereza abasirikare bazifashishwa ku kibuga cy'imirwano bahangana n'inkozi zo mu burengerazuba bw'isi. Abo basirikare bagejejwe ku kibuga cy'imirwano biravuga ko harimo abakoresha imbunda rutura ndetse n'abafite ubushobozi bwo kurasa ibisasu kirimbuzi. Bakaba barimo kandi abasirikare b'abahanga mu kurwanisha indege zo mu bwoko bwa Su-25 ndetse n'indege zo gutabara za kajugujugu za Ka-25 ndetse izi ndege zikaba zishobora kwifashishwa mu gihe cyo guhangana ku rugamba. Biteganyijwe ko abasirikare baturutse muri Belarusiya basaga ibihumbi 30 bagiye guhita boherezwa ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine, aho barambuka baciye mu gace ka Crimea ndetse bakaba barajyana n'ubufasha mu bya gisirikare ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya ziri ku kibuga cy'imirwano, burimo misile ziraswa mu ntera ngufi, ibifaru by'intambara ndetse n'indege ziherutse gutangwa n'igihugu cya Turkiya za Bayraktar TB2. Ibi byose bikaba biri mu mugambi wo guhangana bikomeye n'inkozi bizaturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Aka ni akaga gakomeye ku ngabo z'umuryango w'ubutabarani mu bya gisirikare NATO ziri mu gihugu cya Ukraine uko zigiye guhangana n'amaraso mase y'abasirikare ba Belarusiya ba Alexander Lukashenko. Ni mu gihe kandi ku yindi page y'ikinyamakuru RY'AMERIKA batangaje ko igisirikare cy'Uburusiya kiri ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine cyafashe mpiri abasirikare b'abacancuro baturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi babarizwaga muri kampani zigera kuri 2, bakaba bafashwe ubw'igisirikare cy'Uburusiya cyahabwaga amakuru n'abatasi ba gisirikare bakagwa gituma izo nkozi bizari zerereye mu birindiro bya gisirikare mu mujyi wa Kupiansk. Biravugwa ko abo basirikare babonye bamaze kuzengurukwa n'igisirikare cy'Uburusiya haba ku butaka ndetse no mu kirere, bagahitamo kumanika amaboko nyuma yo kuburirwa n'uwari uyoboye icyo gitero ababwira ko umuntu wese uragerageza gufata imbunda arahita araswa ku mutima n'ingabo za nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Iyi yabaye intsinzi ikomeye ku basirikare b'igihugu cy'Uburusiya ndetse ibi nkuru nziza yateye akanyamuneza nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kuko abo basirikare bose bajyanywe mu mazu y'ibanga bakaba bari gukurwamo amakuru azifashishwa n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse abazemera kurwanirira igihugu cy'Uburusiya bakaba bazahita basubizwa ku kibuga cy'imirwano bakajya guhangana na bene wabo baturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya yatangaje ko abo basirikare uko ari 130 bose bafashwe ari bazima ntawe wabashije gukomereka ndetse bakaba bapakiwe mu modoka 3 bakerekezwa mu birindiro bitandukanye by'ibanga by'igihugu cy'Uburusiya aho bagiye gukomeza gukurwamo amakuru azifashishwa n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Ni mu gihe kandi abatasi b'igisirikare cy'Uburusiya batangaje ko Ubwongereza bwaba bwohereje drone karundura, drone zishobora guhangana n'ibi bihe by'ubukonje igihugu cya Ukraine kirimo ndetse akaba ari drone zishobora gutwarirwa mu mazi y'inyanja. Bavuze ko izi drone zohereje mu buryo bw'ibanga rikomeye zamaze kugera mu murwa mukuru Kiev w'igihugu cya Ukraine. Izi drone kandi biravugwa ko zireta zijya guparika ku mato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu nyanja y'Irabo mu rwego rwo kwirinda ibitero by'indege za nyakubahwa Perezida Vladimir Putin zikomeje kwataka umusubiriza ibyo bitwaro by'ubwato bw'inkozi bibi biherereye mu nyanja y'Irabura. Umuyobozi ukomeye mu gihugu cy'Ubwongereza yatangaje ko cyari igikorwa cyiza kuko bakomeje kurwana ku gihugu cya Ukraine mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa byareye bya gisirikare igihugu cy'Uburusiya cyatangije ku butaka bwa Ukraine ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Umuyobozi ukomeye kandi yatangaje ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza bagiye gushinga ibirindiro bikomeye ku cyambu cya Odessa, irindiro bizashyirwaho ibitwaro ndetse n'indege zizifashishwa mu gihe cy'ubutabazi bw'ibanze mu nyanja y'Irabura. Mu yandi makuru kandi igisirikare cy'Uburusiya kiri ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine itangaje ko cyagabye ibitero bikomeye ku ngabo z'igihugu cya Ukraine. Ingabo zari zifite ibirindiro hafi ya Repubulika yigenga Rwanda Donetsk mu burasirazuba bw'igihugu ndetse bakaba bahise bivuganamo abasaga 30 bagafata ibitwaro byinshi byaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bakaba bafatiyemo grenade zaturutse mu gihugu cy'Ubudage, grenade zifite ikoranabuhanga rigezweho kuko zishobora gutegerwa kuri telekomande. Operasiyo ikomeye y'igisirikare cy'Uburusiya yariyobowe na Sergei Slovakin afatanyije na Ramazan Kadyrov fasha uruganda rukora intwaro rwa NATO rwari ruri ku butaka bw'igihugu cya Ukraine ndetse bikaba bivugwa ko ariho hateranyirizwaga intwaro ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazaga mu buryo butatanyije. Mu gihe kandi igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere kirashe kigashyira hasi indege ya MiG-29 y'igisirikare cya Ukraine, indege rutura y'intambara kabirasiwe mu kirere cya Kharkiv ubwo yageragezaga kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya nyuma yo gupakirwa misile zaturutse mu Bwongereza n'ingabo
abacancuro baturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse ikoranabuhanga rya radari ry'ingabo za nyakubahwa Perezida Vladimir Putin rigizwe n'ubwirinzi bw'ikirere bwa TURASABA bukaba bwahise butahuriye indege ya MiG-29 maze ikaraswa misile ballistique igahita ishwanyagurika. Ni mu gihe Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya itangaje ko ibitero bitanu by'inkozi bizaturutse mu burengerazuba bw'isi zifatanyije n'igisirikare cya Ukraine mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine mu karere ka Kherson byasubijwe inyuma n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin nyuma yo guhangana bikomeye bagerageza kwambuka umugezi wa Dnipro. Ndetse biremezwa neza ko barwanyi ba Ukraine bari baturutse mu mujyi wa Mykolaiv bagabye ibitero ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya zamaze kwigarurira umujyi wa Kherson ku buryo bwuzuye. Ikaze mwese mu makuru y'umutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Amakuru yibanda ku bikorwa byihariye bya gisirikare bwana nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yatangije mu gihugu cya Ukraine ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ibikorwa bimaze igihe kingana n'amezi 8 dore ko uyu munsi ari umunsi wa 253. Operasiyo ikomeye yakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya nyuma yo guhabwa amakuru n'abatasi ba gisirikare ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bari ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine batangaje amerekezo y'uruganda rukora intwaro rwa NATO rwari ruherereye mu mujyi wa Kharkiv. Uruganda bivugwa ko rwateranyirizwagamo intwaro ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zoherezwaga mu buryo butatanyije, ndetse uru ruganda rukaba rwari rumaze kwakira intwaro nyinshi zaturutse mu gihugu cya Poland zikaba zari zacishijwe mu nzira zo munsi y'ubutaka. General uyoboye ibikorwa by'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya ku butaka bw'igihugu cya Ukraine Sergei Slovakin afatanyije n'umukuru w'abanyaceceniya General Major Ramazan Kadyrov bateguye abasirikare ndetse bahita bataka urwo ruganda rukora intwaro, ndetse bikaba byemezwa ko kuri ubu ngubu ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zamaze kwigarura urwo ruganda rukora ibitwaro bya NATO. Umunyamakuru wa Russia Gazeta watangaje iyi nkuru bwa mbere yatangaje ko iyo operasiyo ikomeye yari yagizwe ibanga ndetse ikaba yateguwe mu masaha yashize, ikaba ishyizwe hanze nyuma yo kugera ku ntego. Ingabo z'Uburusiya zirukanye inkozi zibi muri urwo ruganda rukora intwaro. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere cya Aerospace Force gitangaje ko cyarese kigashyira hasi indege ya MiG-29 y'igisirikare cya Ukraine. Indege yageragezaga kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya ziri muri Kharkiv, ndetse iki gitero ikaba yakigabye nyuma yo gupakirwa amamisile n'inkozi bizaturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Gusa nyuma yo gutahurwa ku ikoranabuhanga rya radari rya TURASABA ry'igihugu cy'Uburusiya, igisirikare cy'Uburusiya cyahise gisuka misile ballistique kuri iyo ndege ya MiG-29 ishwanyagurikira mu kirere cya Kharkiv itaratangira gusuka umuriro ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya ziherereye mu birindiro bitandukanye muri uyu mujyi wa Kharkiv. Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya yatangaje ko iyi ndege ya MiG-29 yari ihagurutse ku birindiro bya gisirikare by'ingabo z'Abongereza biherereye muri Parisiki, ndetse ikaba yashyizwe hasi ubwo yari imaze kugenda ibirometero 5 yinjiye mu kirere gikontororwa n'ingabo za nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Minisitiri w'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya General Major Sergei Shoigu yatangaje ko bakimara guhanura indege ya MiG-29 bahise bagaba ibitero kuri ibyo birindiro by'Abongereza, ndetse agatangaza ko basenyemo drone zigera kuri 12 zaturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse bakaba baturikije ububiko bw'intwaro zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zibitse muri ibyo birindiro bya gisirikare biherereye mu ishyamba riri muri ako gace ka Parisiki. Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya ishyira hanze raporo ivuga ko guverinoma y'i Kiev imaze gutakaza indege zigera kuri 330, kajugujugu 167 ndetse na drone zitwarwa zitagira abapilote zigera ku 2414. Nanone kandi muri Ukraine mu majyepfo y'igihugu mu gace ka Kherson, abasirikare ba Ukraine bifatanyije nabo mu burengerazuba bw'isi bagerageje ibitero bitanu ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya ziri muri Kherson, ndetse nk'uko byemezwa na Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'Uburusiya itangaza ko ibyo bitero byose byakozwe n'inkozi zo mu burengerazuba bw'isi bitabashije kurenga umugezi wa Dnipro, kuko ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zahanganye nabo bidasanzwe, ndetse zigasubiza inyuma ibyo bitero byose uko ari bitanu zikabasubiza mu mujyi wa Mykolaiv aho bari bahagurutse baje kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya zamaze kwigarurira Kherson ku buryo bwuzuye, zirukanyemo abacancuro b'Abongereza bari barafashe umugezi wa Dnipro ubwo buburaga ibitero ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya zari zimaze iminsi ziyometse akarere k'igihugu cya Ukraine ko mu majyepfo akarere ka Kherson. Umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor Konashenkov yatangaje ko muri uko guhangana kudasanzwe igisirikare cya Ukraine cyatakajemo abasaga 80, abandi benshi bagakomerekana mu gihe ibimodoka bigera kuri 6 byashwanyagujwe na misile z'igihugu cy'Uburusiya. Igor Konashenkov atangaza ko bafatiyemo abacancuro bo mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse bakaba bafatanywe intwaro zifite ibirango ko zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ya raporo umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya yashyize hanze yahise atangaza ko bigaragara neza ko igihugu cy'Uburusiya gihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Ukraine, kuko intwaro zose bafatiye ku kibuga cy'imirwano zifite ibirango ko zakorewe mu nganda zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.